Beograđanka Iva ulazi u novu sezonu Gospodina savršenog. Posesivna sam. Volim da ono što je moje, ostane moje. Nova sezona popularnog šova, Gospodin savršeni, donosi nova lica, a među kandidatkinjama se našla i Iva. U svom prvom intervjuu za R, TL.hr otkrila je čime se bavi i što ju je motiviralo za ulazak u ovu jedinstvenu ljubavnu avanturu. Iva dolazi iz Beograda, a njezina velika strast su moda i dizajn. Kako je otkrila? Svijet kreativnosti, šivanja i stvaranja odjeće nešto je u čemu se u potpunosti pronašla, te čime se planira ozbiljno baviti u budućnosti. Ono što je započelo kao hobi danas je postala ozbiljna ambicija. Planiram izbaciti neki svoj brend odjeće. To mi je skroz zanimljivo, samouvjereno je najavila. Slobodno vrijeme rezervirano za najdraže Iva je otkrila kako svoje slobodno vrijeme najradije provodi u krugu onih koje najviše voli. Bilo da se radi o druženju s prijateljima, igri sa psom ili opuštanju s obitelji, upravo su to trenuci koje najviše cijeni. Posebno mjesto u njezinom životu zauzima obitelj, a ponajviše sestra i njezin sin. Iako za sebe kaže da je samopouzdana osoba, Iva iskreno priznaje da i ona, kao i svi drugi, ima trenutke slabosti i sumnje. Jesam samopouzdana, ali znam se ponekad i ja poljuljati kao i svatko, otkrila je. Posesivna sam, što je moje, to je moje. Na pitanje o ljubomori i posesivnosti, Iva nije oklijevala s odgovorom. Da, posesivna sam, kratko je i jasno potvrdila. Otkrila je i hoće li se boriti za Gospodina savršenog, ako osjeti onaj klik. Borit ću se sigurno. Ja sam generalno takva u ljubavi. Volim da ono što je moje ostane moje. Izjavila je samouvjereno. Iva jasno ističe da joj fizički izgled nije presudan. Na pitanje što prvo traži u muškarcu, njezin je odgovor jasan i nedvosmislen. Sigurnost i poštovanje. Fizički izgled mi nije nešto pretjerano presudan, ali najviše tražim neku sigurnost i poštovanje, objašnjava Iva, dodajući kako joj je ključno da se uz partnera osjeća zaštićeno i cijenjeno. Najvažnije mi je da se razumijemo i što se kaže da kliknemo, ističe Iva. Izgled nije presudan, ali visina je plus iako joj izgled nije na prvom mjestu. Iva kroz smijeh priznaje da ipak postoje neke fizičke karakteristike koje prvo primijeti. Definitivno oči. Fan sam muškaraca koji imaju lijepe oči, a zatim možda zubi i da je visok, otkrila je. Kao djevojka sitnije građe, privlači je suprotnost, odnosno visoki i krupni muškarci. Malena sam, ali otrovna, poručuje Iva. Opisuje sebe kao džepnu Veneru, malenu ali otrovnu. Objašnjava da ponekad zna biti oštra poput škorpiona, što smatra dijelom svog karaktera. Na pitanje koje bi svoje kvalitete izdvojila kao najbolje, Iva je bez previše razmišljanja istaknula 3 ključne osobine koje je vode kroz život. Lojalna sam, iskrena i pravedna, ne volim nepravdu, to mi je baš nešto strašno, izjavila je. Na pitanje je li spremna za ljubav, njezin je odgovor bio nedvosmislen. Za mene je definitivno ljubav pokretač svega. Bez ljubavi nema odnosa sa mnom, zaključila je Iva.